Porekadot je Mićo od Jednooki. Kaži zašto me ostavi i ne oblisa taga, da li srećen zaboravi, crtaše za nas ti. Nije ne te plaćav me, ti si otide sam, svega što ke pravi me, bez tebe nije sram. Našte epizodi tažni se, prosti nigi dolgovite Mićo, naš ilustrator pak ke si, ke imaš i zajedno fićo. Koji li tebe te premisli, da si odiš od nas, naš ilustrator ti pak ke si, dodi da mi dadeš spas, taradam, taradam. Te molim me Mićo, vrati se u Jednooki.